tubaze no mu ntara twumve, reka mpamagare umunyamakuru ukorera kuri radiyo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Savera ndakumva, nawe uranyumva? Ndakumva. Ahangaha mu mujyi wa Kigali twagize ikibazo, twabyutse dusanga ibintu byayoberanye, umutekano ni mukeya, ababyeyi babuze abana babo ndetse abagabo babura abagore babo, byadutanze. Aho ngaho mu karere ka Ruhango byifashe bite? Hano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango naho nuko bimeze. Mu by'ukuri ibintu byahinduye isura. Twabyutse dusanga ababyeyi babuze abana babo, abagore babuze abagabo babo, abagabo babuze abagore babo. Muri make ibintu byahinduye isura, ariko hari bamwe bavuze ngo banza ari wa mugabo Yesu Kristo yaba yaje gutwara itorero rye. Ubwo rero mu by'ukuri ibintu byahinduye isura. Ngusubije mikoro yenda wabaza n'ahandi uko bimeze, ariko mu ntara y'Amajyepfo nuko bimeze. Urakoze cyane. Ndumva mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda naho ariko byagenze, ariko reka duhamagare no hanze y'u Rwanda tubaze hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Reka duhamagare umunyamakuru ukora ku isamirizi y'u Burundi. Ninahazwe uranyumva? Ndakumva. Ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda twagize ikibazo, twabyutse dusanga umutekano ni mukeya, ababyeyi babura abana babo, abagabo babura abagore babo, mbese byaducanze. Turi gutekereza ko ari wa mugabo yaba yajyanye itorero ryiwe. Aho ngaho mu gihugu cy'i Burundi byifashe bite? Aho duha amakuru. Hano mu Burundi ibintu natwe byakomeye. Abakenyezi babuze abashingantahe babo, abashingantahe babuze abakenyezi babo. Twavyutse dupangutse, twasanze no mu kwaruka abasore abigeme bose bagiye, mu batama no mu batamakazi bose bagiye. Twagerageje guhamagara mu ntara ya Rumonge, twahamagaye mu Kayanza, twahamagaye no mu ntara ya Rutana, yemwe twahamagaye n'Igitega ni Muyinga, bose batubwiye ko uko byagenze. Mu gihugu hano mu Burundi amarira ni menshi, amosozi, abantu yabarenze. Bariko barakeka yuko Yesu yaba yaje kujana ishengero. Nuko hano mu Burundi natwe twabibonye. Urakoze cyane kuduha amakuru. Ndumva ikibazo mwagize mu gihugu cy'u Burundi natwe mu Rwanda aricyo twagize, ndumva byatugoye, ariko reka tubaze no ku ijwi rya Amerika twumve uko byifashe. Evariste ukora ku ijwi rya Amerika uranyumva? Kumva Savera. Ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda twagize ikibazo, twabyutse dusanga umutekano ni mukeya, ababyeyi babuze abana babo, abagabo babura abagore babo, mbese ibintu byatugoye. Aho ngaho ku ijwi rya Amerika byifashe gute? Duha amakuru twumve uko bimeze. Hano iwacu muri Amerika naho
abantu babyutse mu gitondo ubona ko nta mutekano bafite. Twagerageje kugenda natwe ngo dushake amakuru y'ibyo bintu, tuza gusanga abantu bagiye babura ababo, turibaza ngo se habaye iki? Aho twagerageje kugenda tubaza bamwe na bamwe bagiye babura ababo, ababyeyi babuze abana babo, abasaza babura abakecuru babo, abana nabo babura ababyeyi babo. Twaje kubaza amakuru, baduha amakuru y'uko ushobora gusanga ari wa mugabo Yesu yaje gutwara itorero rye. Urakoze cyane kumva ikibazo mwagize, ariko natwe twagize byatugoye, ariko ni uko nguko.